47. Međunarodni filmski festival počinje 22. februara i trajeće sve do 3. marta. Revija filmova ovde kod nas, veliki događaj. Damir Handanović, direktor CEBEF-a sa nama. Poštovanje, Andrijana, poštovanje svim gledalcima. Poštovanje, Damire. Drago mi je što sam kod tebe gost, jer privatno volim da te gledam i kad imam vremena gledam tvoje emisije. Drago mi je. Evo, ovde smo da najavimo zaista veliki filmski festival. To je Međunarodni filmski festival, 47. po redu, pod slaganom Bez zaštite. Dušan Makavejev. Prvo je trebalo da bude umetnost bez zaštite, kako ide i njegov film, ali smo skinuli to umetnost i ostalo onako bez zaštite, što mislimo da je dobar marketinški potez. Ljudi se pitaju šta je to bez zaštite, tako da film je jedna oblast kulture koja nema granica i svi mogu bez zaštite da dođu u naše dvorane da pogledaju 47. festival. Da, jeste intrigantan. Tu imamo preko 500 projekcija samo u gradu Beogradu. Imamo u 3 bioskopa u Novom Sadu, isto projekcije. Najveći broj dvorana do sada. I ono što je bitno je da se fest vraća u Kombank dvoranu, dakle i potekao, u ex-dom sindikata. Da, obično ljudi, evo još jednom da objasnimo, Kombank dvorana, bivši dom sindikata. Mnogo je ljudi otišlo u arenu. Da znaš da je tako, pravo si. Koliko će zemalja učestvovati na festu ove godine? Znate kako, tu ima 16 programskih celina. Tu su filmovi iz Francuske, iz Libana, iz Australije, iz mnogo zemalja. Selektor Jugoslav Pantelić je stvarno odabrao dobre filmove. Rusija ove godine je onako dosta zastupljena. Tako, ima i Rusije, ima i Italije. Ono što je meni onako lično super je da se Kusturica vraća dokumentarnom filmu i on će biti prikazan bez konkurencije. On je tu u tom dokumentarcu opisao bivšeg urugvajskog predsjednika Josea Pepea. I eto, nadam se da će ovaj fest, to jest apsolutno sam siguran da će biti bolji nego prethodni festovi. Mislim da je velika stvar što ćemo vidjeti i domaći film Šavovi, koji je osvojio 4 nagrade u Berlinu sada. Jeste, da. Premijerno će biti prikazan upravo na festu. Meni stiže kliping na mail koliko je samo medija objavilo da su Šavovi stvarno postigli jedan veliki uspeh u Berlinu. Ali da kažemo, prvo, to je jedna veoma važna tema, istinita priča. Kako ne? Ispovest žene koja je sumnjala da joj je beba po rođenju oteta ili ukradena, a ne umrla. Teška priča. Ali ono što je jako bitno za Beograd i za Srbiju je da smo tamo ostavili dobre rezultate. Da je jedan naš film ostavio tako dobar rezultat. Damire, ko nam dolazi na svečano otvaranje festa? Pa, ne znam da li da otkrijem. Molim vas. Bar neka imena, ako ne sve. Pa, ajde ostavimo to još malo. Ali stvarno velika zvezda otvara fest. Mnogo velika zvezda. Odakle je velika zvezda? Pa možete makar to da kažete. Mogu da ti otpevam možda, Andrijana, kako iz jednog filma ide tema. Ajde. Tam, 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 tataram, tam, 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 tam. Znaš koji je film u pitanju? Ti poznato? Sad si mene zatekao, jeste mi poznata tema. Ajde još jednom. Pa ne mogu sad da pevam, nisam popio jaje. Znaš, šalim se. Ne smem da ti otkrijem još. Strpi se još dan, 2, 3. Dobro. Stvarno ne smem. Evo ovako, ajde da pogledamo. Mnogo je velika faca. Ono što zaista možemo da kažemo, to je da će biti sjajnih filmova na festu, sjajnih premijera iz mnogo zemalja. Evo, naveli smo neke. Ajde da pogledamo. Mi ovih dana zaista puštamo i preporučujemo filmove koje treba pogledati na festu. Za ovo vaše gostovanje odabrali smo 4. Prvi od njih je Green Book, američka komedija drama, inspirisana takođe istinitom pričom. Gledamo trailer za Green Book. Vraćamo se onda u studiju. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South? There's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No problems.
Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. You will be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalonga. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clicking a cowbell at the end of Shostakovich's 7. And that's good. It's perfect, Tony. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up. Sad evo dok smo gledali ovaj trailer, ja sam izvukla od mog gosta informaciju. Tako je, ko otvara fest i naravno oduševila sam se. Možemo da kažemo samo da je ovaj svetski poznati glumac već u Beogradu, pa sad ko je shvatio, shvatio je. Dakle, velika očekivanja su sada već od festa i fest nekako iz godine u godinu zaista raste i napreduje. Pa mi kao ustanova kulture grada Beograda CBF se trudimo da sve kulturne manifestacije koje organizujemo da to bude na jednom zavidnom nivou. Stvarno ostavljamo veliku energiju i imamo dosta iskustva u realizaciji svih tih manifestacija. Videli ste kako smo organizovali klizalište na trgu Nikole Pašića. Imali smo dosta novina za decu, što nam je negdje i prioritet. Onda doček Nove godine, 3 dana, svetski poznati izvođači su bili tu. Nastavljamo i dalje u 2019. godini. Prvo što nas čeka je fest, posle toga imamo Belef, imamo 8. marta za Dan žena, imamo jednu poslasticu u Kombank dvorani, ali doći ću opet da pričam o tome. Stvarno dosta toga radimo da naši građani imaju dobar sadržaj. Imamo dosta besplatnog sadržaja. Pre svega kulturni besplatni sadržaj. Važno je da kažemo i da, s obzirom na to da znamo da mnogi ljudi ne mogu sebi da priušte određene stvari, evo, ulaznice za fest su između 250 i 400 dinara za filmove. Imali smo dobar popust kada su se kupovale u prvih 5 dana prodaje, čini mi se, ili 7. Mislim da je 7. Imali smo 10% popusta na kupovinu kompleta karata. Kompleta, da. Tako je. Sada više nema tog popusta? Ja mislim da nema. Dobro. Evo, da iskoristimo vreme. Idemo sada na drugi trailer. Reč je o filmu Dogman, italijanska drama. Preporuka, pogledajte.
Ammazzo sta botta, apri sta cosa, oh. Apri! Damire, šta bi ti preporučio publici da pogleda na ovogodišnjem Ja festu? bih preporučio da pogledaju sve, ali ima mnogo projekcija. Tako da, To je nemoguće. To je nemoguće. Ako moram da biram, eto nek to bude španski film Optuženi, recimo.